ayat. Artinya ini ya. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayinat. Ya. Maka dia pun Allah Ta'ala walaqad anzalna ilaika. Majapu kipaturungi lauriku Muhammad. Majapu kipaturungi lauriku Muhammad ayatim bayinat. Dua tallu tanra manasa. Dua tallu tanra manasa. Wa ma yakfuru biha illal fasikun. Nade mukafiriki wikoritu sangadin nami tau pasee. Wa ma yakfuru biha illal fasikun. Nade mukafiriki wikoritu sangadin nami tau pasee. Jadi di dalam ayat ini nawarengi penjelasan Allah Ta'ala maka deh iyaro Allah Ta'ala nawarengi Nabi ta mega tanra. Jadi sebenarnya pengertian lain daripada ayat itu adalah tanra. Ya, tanra. Tanra maka Nabi tak suruh iwarengi korang, warengi kita. Jadi sinin tu Nabi sinin Nabi yang kemana kita nah? Kemana kita nah? Degaga Nabi tanere wahyu. Semua Nabi itu diberikan. Ini riasa tanra. Ya, tanra. Yena tu maka kewe, tabe. Ye maka kewe, mega si tahu mengaku Nabi. Ini setiap tahun tolong maka buat kekacauan. Tolong mengaku Nabi. Jadi tanai maka dah kata ramu Nabi. Kada ia letok kaya ayat. Ia letok kaya ayat. Maka di sana ia letok ayat nasa waktu kumatindro. Katulu-tulu me balik. Ya katulu-tulu. Ini tu ya purni ruitikang ro mengakui Nabi ro laitikang ni. Maka nasaba ya mengaku Nabi. Tuli mengaku Nabi. Ya mega tu maka kita lima karo katulu-tulu. Ya ikatulu-tului napa aga ya sanar kumakero atama-tamangi. Ya atama-tamangi. Wattuna atama-tamang enar mengaku ni Nabi naletokan sepung Allah Ta'ala wahyu. Ya sangi wahyu. Ya jadi maka kitu mega sir tul apa ketulu-tulu tuliasa ngina alena Nabi mengaku Nabi. Ya padahal dia negaga sanar mengaku. Ya dia negaga Nabi. Ya Nabi ta manca jiwi patutupna sidina Nabi. Ya penutup khatamul anbiya patutupna si Nabi dina gaga Nabi modern tak dina gaga. Ya dina gaga Nabi. Ini gini kita mengaku Nabi modern Nabi tak ya atau age senero atau katulu-tulu. Ya to katulu-tulu. Kemudian selanjutnya ini ada penutupnya tadi ayat ini bahwa wa ma yakfuru bi anal fasikum de gaga tos masakar ngiro ayat-ayat narupung Allah Ta'ala ro sangadin na topase. Ya aga jesa topase to mado sama raja. Ya ni gini gitu mado sama raja tu topase sana. Ya jadi nariko angkat tahu napego do sama raja pase sana. Contoh dena puasa kurang malangi do sama raja itu topase sana itu. Dena sempajang topase itu sana itu. Ya topase. Isang ito pasi tumado sama raja. Ya, ni gini kita pego sama raja. To pasi sana. Ye me ko kapere, leto itu ke kapere. Na kapere ki. Ada itu sempayang itu. Ya, dega guna-guna nah. Ya, gerakan-gerakan ji, gerakan-gerakan. Ya. Itu adalah orang kafir namanya. To kapere nasakarangi perintahan Allah Ta'ala. Saya kira ini sempat sampaikan pada kesempatan ini, insyaallah kita akan masuk selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 100 insyaallah. Mudah-mudahan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila thariq. Wabillahi taufiq was sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.